Kani kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilu setas kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor kan mau buron kari India ya kalong khu sinyap jong Swami Vivekananda hanin kasing Rai ka Sarkar Assam ban thau pratali ka subgroup jong ki Muslim tlairi ban khmi bnya ya kimat bayadai bat karoi ka par jong ki Pat nang duna ke bayo ke jimpang COVID-19 hari India, sau paulai hajar, nyo pawai ngut ke badang yot thamai ke jimpang hanin kasi, ang katanat ke koit ke kya jong ke Sarkar peding. Haswa bingin let ke kubor ke bagunya, ini syashkor ya ke jimpang bena. Namar ke jingdan jong ke klam COVID-19, mikin tu ya ke no sengap jong ni bakin ang kain sting, hendrai ban long ke ba pikir bat banya daya ladi. Gitu ke ba lakin jo saupusan senyum sheneng kerta, ke beladap aya ketika hakawat ke baningkong, kide bani aya kawat ke ba aru hakapor balabu. Long ke ba pikir bat ya daya ladi, da ke babut ya kini laitali ke rukom le ke basuk. Dan ye ke jingda khamat bat khamut, penjinga iwei na iwei pan, bat kham le khu ya ke khamat bat ke kti. Lada pidang kam ke jingtip babanya sapang ke jingpang COVID-19 pila ban pun hau National Helpline Number not iwei ar like handai hinyau pra not sau handriu bat iwei not hinyau san. Lane hau Helpline Number ke Meghalaya iwei not pra bat iwei not hinyau not. Mentapan ini sengap iku kubur babanya. Kari India berok kawai ke kan mau buram ya kalung khu sngiyap jong Swami Vivekananda hanin kasing. Swami Vivekananda ulalong wei na ke resta jong kari India ubala klatno na ka perthai ha ka sautarik unai tung syajar khandai spaar haba udang lai pau khandai snam karta ha Belur Mat West Bengal. Ula IT met bat mensem ha ka jing shakri ya ka ri bat ya ki parabriu bat ula bandha halor ka bor jong ke jingpusan bat jing penit jingun. Kumuriuniam Swami Vivekananda ulayok kalat ban ajingkren hak World Parliament of Religions kabalalong hat Chicago hakas nem syajar plaspa kandai pulai bat dai kani kabalara ya kanam jung lak ban pun ken mau ba menteri rang badu Narendra Modi ula pensyai ba ka Sarkar kadang nyai bot haduk menta ya ki denjat jong Swami Vivekananda hak jinge dai bat kibriu kibaduk Ka Sarkar Assam ka larai ban thau pratali ke subgroup jong ekonomi khamat Muslim tlairi banyatai bat khmi bnya halor kimat bayadai bat karoi ka par jong ki la shen ne ka rai hadin ke jingatai ba umentu rang ba uhimanta biswa sama bat ru bat kiru pa khamat jong ka kanhun ke Muslim tlairi hagwa hati nin kasi kini ki kan hon kan pet ki kambe ade bat ka koit ka kya ka jing penroi ya ka sap ka phong ka pule puthi ka jing pen ko bor ki kan thai ka riti dostor bat ki waidi umunti rang ba ulong ba chairman na ka kan hon ki Muslim bat member secretary na ka Sarkar kan ai ya ki jing ai chimut jong ki hapot lai bnai na ka banta ka wei pa ka wei ka kan hon Menteri Katana Dona jong ke Sarkar pedang Dr. Jitendra Singh ulong bakal dan ke jing her ha ke jing ya pang COVID-19 jong ki priu habarok ki jala jong ka thanjate la mingi la no tan ha Meghalaya Menteri ulapun pau ke jing sunghun halo ke jing la jong barok ki jala bantek la kam ye ke jing pang COVID-19 kabala nang her menta Ula benram batan ha Meghalaya ke jingpang kala nang pur bat nang kiu namar ke jingyo thamai jong ki priu ki badan ha kapatok jong karib hoi district Menteri ula pentip ba ke jingyo pang jong ki priu ha ka thanje tela mingi kala long lai point khandai pon riu na ka shispa ha ka lai pho tarik ujulliu bat menta kala her sa ka ar point khandai pho saw na ka shispa Menteri rang bado Narendra Modi ula pa ikijing ai kublai sha president ka United States of America Joe Biden bat sha ki preo ka America ha ka sngi ching na ilu ba arspa sa pho san jongka ha kurwo jung Modi ula ong ba kun kiri ba pau bha ha ka sin shar pa ba ka India bat ka United States ki pin pa ya ka dor jong ka jing na ilu bat jing sin shar dana de bat ka jing ta elok ha pedeng ka India bat ka United States ka long ka ba mentoi ha ka perthai shitalu Kini kedai ke All India Radio Shillong ke bawah lam sepi ya ke kubur. Ha India, ladapan ai penat lai pausan kelur kat arlak ke dawai tika haduk mentah hapok ke nationwide vaccination drive.
Kejingkot jong kibreu na kejimpang COVID-19 hapok kari kalakeu syaka kandai punyo point not kandai na kesispa bat hanin kasni keladun panat sanpo ar hajar ngut kinumpang kibalakon. Kejingkot jong kibreu man kasni kalayai tam ban ya kibayok pang hai kesanpo ar singi lenter menta. Katalat kakuat kakya kalaong bakidan sapulai hajar hanyo pawai ngut kibreu kibadang yok thamai ya kejimpang hanin kasni. Kejingdan jong kibreu badang shitom ru kalahir syaka saulak prapusan hajar lesba sanpo ngut. Hamigalia hanyo ngut kibreu kila klat na kejingpang COVID-19 haki arpau sau kenta balala kabala pinkiu ya kejingdan kibala klat syaka praspa andreu pau arngun. Ka Directorate of Health Services kala pentip bahnin kasngi kila dan sauspa prabo kandai ngut kibreu kibadang yok thamai ya kejingpang COVID-19 bat dakini kejingdan kibreu kibadang shitom kalong baro sal hajar sauspa lai pau sau. Kibalakot hanin kasngi kilong handreu spa lai pau arngut bat baro kibalakot kilong saupo handreu hajar arspa arpau prangut. Hamanipur handreu spa saupo lai ngut kibreu bakentup ya handreu ngut ke CRPF kila yo ya kejingpang COVID-19 hanin kasngi. Hakawai pat kalian prangut kibreu kila klatno na kejingpang COVID-19 haki arpau sau kenta balala kabalapin keu ya kejingyap kibreu syaka hajar spa kandai pondreu ngut. Kibalakot na kejingpang kilong baro handreu pau sau hajar kandai spa lai pawai ngut bat kejingdan kibreu balayo kejingpang kalong baro nyo pau ar hajar aspa prapondreu ngut. Kejingkot jong kibreu ha kejela kalong prapo kandai point prapau ar na kasispa. Hanagalan kejingdan kibreu kibalayo kejingpang COVID-19 kalakeu syaka arpausan hajar sauspa san pawai ngut. Ndreu pau kandai ngut kibreu kidang yok thamaya kejingpang hanin kasni kandai pau sau ngut kibalakon bat iwei bila klatno. Barok kibalakot kilong arpau ar hajar kandai spa kandai pawai ngut bat sau spa prapau san ngut kibalaklat. Kibadang shitom mentah kidan hajar arspa san pau lai ngut. Menteri Katalat Puli Putih jong kesokar pedeng Ramesh Pokhriyal Nishank play yak Innovation Ambassador Online Training Program na kabentai kinuhikai CBSE haka kandreu tarik menta ubnai. Ka Central Board of Secondary Education CBSE kalapun bena baka board rungkat kejenis nok tilang bat ke Ministry of Education Innovation Cell MIC lambat ke All India Council for Technical Education AICTE kan ajing hikai ya ke sampau hajar ngut kinu hikai kon ki Innovation Ambassador. Ki skul bahap po ke CBSE kin jet marsan ngut kinu hikai banya shimbenta ha ke program bat ke ching ajing hikai kan long kat ya ki ba ai kerteng ningkom. Ki skul CBSE kila ban pa iki kerteng jong kinu hikai haduk ke shipau tarik menta unai tung bat ke program ajing hikai kan sedang nadu ke arpau tarik menta ubnai. Ban penkut ya ke kubur menta ke step sa sisen ngan pensengaw ya kimat bakongsan. Kenmal buram kari India ya kalingku siap jong Swami Vivekananda hanin kasni. Rai ke Sorkar Assam bantau pratali ke subgroup jong ki Muslim trairi ban kmi benya ya kimat bayadai bat ke roi ke par jong ki. Bat nangduna ke bayo ya ke jingpang COVID-19 hari India sau polai hajar nyo pawai ngut ke badang yok thamai ya ke jingpang hanin kasni ong katanat ke koit kakya jong ke Sorkar Pring. Kapto ko kubor kalkun nak All India Radio Shillong.